Ebusuama ye na wase na ye samu akwa babiem emra GH report so na ye nyina nim se enchei na Asante Mampong ahene hu sensem ebeto dwa kyese enra finally opemso etimi ede nano disem eto dwa ekoba se Nana Leslie Nkansa sese ono na obeso nana tumu na wato adwuma pa da sebre osebu nso toso mienu ebeyeye na ebusua wo hwe update na mede brew na bema ye nyina ye tese according to report ayensa kan no kyese opemso edeto Nana Hima Nana Ejakuma difie se anim se wonhwe se efiri enra no edekopem edachana which is Wednesday wonhwe na onfa Nana enche Asante Mampong krodua na obibia ehu sesese Nana Leslie na etoa adwuma pa no so na waso Nana tum na Nana chachawa utimi eja no watietie mu ato adwuma pa no so enti ye hwese enka enne dwumadie no betimi atodwa but yene embenifo ba komienu edi enkomo no report ayense ka no kyese Nyankopon adoma edachana which is Wednesday na say dwumadie no betimi atodwa ewo Asante Mampong ahemfie yenim se previously abra Nana Hima Nana Leslie no dwumadie ahodo no etimi etodwa ewo Nana Hima afie but this time around no esan se opemso agina tum na sebe amane ne amamre kwaso bibibia etimi akọ 13 ewo asomdwe kwaso ntino dwumadie no ebetimi atodwa echena wa abra nananom ebodwa na yede the new king awohwe na obetoa dwumapa no so no yada na di ede na kire Mampong krodua ti abusua latest eba no ye hwese efiri na de kopem da chena dwumadie no betimi abaso no ye ne nananom ebedi enkomo na afei ne omo so betimi aka ede ache ewiase nya no omatimi edi atodwa and enra yenim se ekopie mu awo kotokofie no ense mebri na etimi ekọ so a opemso can straight chese metimi akan se brofuka sem no o make no emphatically clear se basi ye appoint ohene na se ye nominate ohene enipa baako a eni tumi no ekura no na obi entimi ensesa no sebe opemso na mu kura no according to ensem a na eka ye no chese ono opemso kura na sebe ye nyina gi nitum se oye King Solomon no se Nana Hima ekasa enya de se obetimi adan nana no ti tumi ni nyina ekowie mu ewo Mampong Hima akache ye Nana Ejakuma difie ono nna se tumi ni nyina ekura no enti se Nana Hima abodin se Nana Leslie na oyina so oye ne nua so oye ne de so oye ne de so oye ne de so ofri he once oye dehye na amamre ne amane kwaso sebe onkoye ebonefo sem bi anase on na afiase da onom nsa na brabo enye basabasa na oye dehye brantie ne de emra ma ho kwan se ese otimi etoa adwuma no so anase Nana timi no na obetoa adwuma pa no so nti abusua yeni kai enhwe video abra openso de sa ensem no todwa na sebe Nana no mo ho nyina no etimi agya tuma ho se amane ne amamre kwaso no sebe de openso ka no sa pepepe na etie na ono as openso anase otufo no ontimi ne Asante Mampong Hima ka ye yentie se de niam asitie so what catch them professor person we know o fata that's over oba we when was so bondi was it so now what fata we know so Mampong Hima what is it good thing wo mo ka ho nyina when oba yo je when was so bondi so o ka ho nyina just stop ni nyina obi afata kwa no a Mampong Hima is so good thing I don't say you say you want to abo din every na numa ba say godwo man no no there ya can see a board kwadu was say we free no ba say godwo man no board there can say your board kwadu so board kwadu na board kwadu na to asum ne yi bono na be say yi ni pa bio was no board kwadu na to asum ne yi pa ne for dia o ma say we ba for din e da mamo bono na ni pa mi ense di amamo o no na be pa mi ense din e da mamo o ye ni keti a oja wono ara ke bebo din ato aso was mo ye ni keti a se de ya charge bi a wo bo bi ato aso bi ano o ro be pa bi ense da mamo na Asante Amane Asante Amane ensa ejina ho Asante Amane tie Muhammad ja se mu ni bibia tie nipa na wabo ni din no John eji mu ntibi ka bibia anto no so John na ja se mu ni bibia tie se mu ni mo jina na nim jabu da fun se mu bibia tie nipa àwọn wa busa mo problem no so ẹnu ọ̀rọ̀ na ẹ̀dùn nánú ẹ̀dí máa mọ̀. Wọ́n ma wọ́n ní ẹ̀dùn á ní mpanyinfọ́ no wọ́n mu ẹ̀kyẹ́ yà adwene wọ́n mu wà
deɛ wɔbɔ ne din no ɔmfa ne ma wɔ mu na ɔmfa nkyerɛ me sɛsia so ɔni aso because it's a bit different over the or have one which is here. Children, never sorry. Why? Manama will say something depending on Children. Children, don't want me to tell you. Children. Order from Onto. Video no and onya bia wo hweye na it clear tells you say nana no sebe omuni bibia e dey against Nana Leslie enti open so anim kra no otimi say yema wakonya asem obibia monka bet obi antimi anche say ye wa adewe editia no enti which means say Nana Leslie so eye de branch ya wodi akonya na eye enti pe de esi ye e honom no now yenim say sebe ensem bi wo ha ne lawyers judges entimi enka no eno na opem so etena se na waka ne simple edi ama ye nyina en utie nsem a opem so eka ene se de enema sifa ekọ ya etimi se asante amamre no sebe eyade eda ho dada and oba ebi beba ebi beko the only thing e prevail anase etimi eto so ene se amamre no untimi ntontwene oye de atwa to no eno ana ese yedi so na yehwe ebo ho ban nti pe de eto odwa no na yese eye asante amamre ni bi na opim so etimi hwe ya ono so eto aso ema adwumadie no etumi eye kama e wo ho nti abusia ye hwe se efiri ne ya edekopim edachena no de beto dwa bia no ye be ma yen listeners and yen viewers no etimi ehun. I'm looking forward say ye betimi anya Nana Adwa hene na yene no edi enkomo na afi ono so serve the story no wetimi ahye e dem because we know say ensem no ebaye no na ne din ene namu ene ade nsem bebre e na to dwa ye behwe se Nana so ebe pese one ye be hye astu said ye enema sifa ekọ ye ne din ana ye bo ene de asem na ba bedru no de ono so betimi aka fa ho ni nyina ye behwe ne de emu nsem no etimi e de abro makramo.